biraz daha alışırsanız sonra bunu اینا دوستان به مسجد سلطان احمد در شهر استانبول آمدیم همراه حاجی بابا و باید که نماز پیشین رو اینجا گذاریم. این صحن مسجد است. این مسجد نهایت تاریخ بزرگ دارد. نفرانی که بسیار میخواهید درباره این مسجد سلطان احمد که در ترکیه است در شهر استانبول، یعنی که من نوار گیرم، من چقدر امکانیت هست نوار میگیرم به شما پیشنهاد میکنم و دوستان محترم شما میتوانید که نوارها رو تماشا کنید و کسی بود در اینجا بود یا کسی چیزی از اینجا میداند در پایان کامنتاری ها نویسید، بسیار خوب می شود. این درخت قدیمی است، چه قاق شدگی یا که همه خیلی بریدیم. عجایب. همه اینجاها تاریخ بزرگی دارد. از تمام دولت ها اومده در اینجا و موار میگیرم، نماز میخونم. مسلمان های روی دنیا اینجا اومده نماز میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. سیاحان تمام دنیا به اینجا میان. کسی که تصورات در این باره دارد می آیند. اینک دوستان اینجا داخل مسجد است. خانم پیدا بینید چه اینجا پوپشی ها رو میمونیم، جو میمونیم. این ستون ها رو بینید چقدر کلونای ستونی مسجد. قدر مسجد کلانی نهایت بینید. مسجد سلطان احمد شهر استانبول دولت ترکیه. همین دولت برای من زیادتر برای چی معقول شد. هر یک چهارراه، هر یک کوچه میروی مسجد است. مسجدهای تازه آزاده، جای دستورشویی، جای پاپوشیمانی و وقتی نماز شد فرق ندارد، زن مرد
ба ҳамон кӯча ки гузашт медарояд ҳатман намозашро мехонад. беҳтарин иқдом барои шаҳрвандон, барои хориҷиёне ки мусалмон ҳастанд дар ин давлат ворид мешаванд. яъне ки вақти намоз бошад, дар ҳар як кӯча, дар ҳар як чораҳа ки гузар карданд, мардум овози азон шунидан дар омадан намоз мехонанд. ҷои занҳо алоҳида, ҷои мардҳо алоҳида. ҳамин сайёҳоне ки аз ҳар ҷо дигар давлатҳо меоянд, баъзеашон аз ҳамин давлати Туркия ҳастанд, кӯдакои хурдсолро меоранд ва кӯдакҳо гӯш намекунанд. ба ҳар ҳол овоз доду бозӣ мекунанд дохили масҷид, чунки хурд ҳастанд, намефаҳманд ки мумкин нест. дар ин ҷо ҳар замон қироати Қуръон, оятҳои Қуръон мехонам. вақти намоз, вақти дигар оятҳои Қуръон мехонам. бинед чӣ қадар хушрӯ мехонам. сутунҳоро бинед. намози пешинро хондем. дар омадгоҳи масҷиди Султан Аҳмед дар шаҳри Истанбул, давлати Туркия. ин масҷид ба ҷои хуби мо наздик аст ва хоҳем кадом вақти намоз хоҳем омада намозро хонда меравем. дар ин ҷо ахрана меистад нафароне ки сари луч ҳастанд, яъне ки либосҳои аврупоӣ доранд, яъне ки поҷома надоранд, намемонад дар омада, мегардонанд. чунки сайёҳон, ин туристҳо зиёд ҳастанд, мегарданд, мебинанд, аз таърихи ин давлат бохабар мешаванд. аммо инҷа назорат қатъӣ аст, мебинанд ва ҳар шахсиятро намегузоранд ки дар дохили масҷид дар омадан назди мардум масалан урён гардад. дохили масҷид намемонанд, ҳаме гирду атрофаш агар гарданд, дохили масҷид намемонанд. фақат бояд ки румол бошад, яъне маҳкам, ҳама ҷои зан маҳкам бошад. мардҳо низ бояд ки масалан шорт надошта бошанд, брюки дароз дошта бошанд. беҳтарин ҳама қоидаҳо беҳтарин. داخل مسجد جامعه سلطان احمد در شهر استانبول دولت ترکیه. این مسجد به ما نزدیک است، می توانیم هر زمان آمدن نمازهای خود را اینجا گذاریم. بهترین در هر یک قدم ترکیه، در هر یک چهارراه، در هر یک کوچه مسجدها هست. برای همین من اول اومدم حیران شدم، در اومدم در مسجد برای نمازخوانی. زنها جدا مردها جدا هستن، اما همون مسجدهایی که در کوچه ها در چهارراه ها هست آدم کم دیدم. من گفتم که این نماز نمیگذارن چی، اما
баъде мефаҳмам дар ҳар як кӯча, дар ҳар як сари кӯча, дар ҳар як истгоҳ масҷид аст ва мардуме ки ҳамон ҷо мегузаранд ё зиндагонӣ мекунанд дар вақташ намозро дар омада мехонанд. барои ҳамин дар дигар масҷидҳо одам кам мешавад, чунки масҷид бениҳоят зиёд аст. ин иқдоми беҳтарин аст барои мусалманҳо, яъне ки ҳар вақте ки хоҳанд намозро дар пеши хона дар ҷамоа мегузоранд, чи зан чи мард. савоби беҳтарин дорад ин. дар ин масҷиди Султанаҳмед дар шаҳри Истанбул қоидаҳои хеле хуб, яъне ки сайёҳон зиёд аз дигар давлатҳо меоянд ва аз дигар давлатҳо масалан ба дидани шаҳри Истанбул меоянд ва вориди ин масҷидҳо мешаванд. аммо дар назди ҳамин даромадгоҳи масҷид ҷои намозгузорӣ ахрана меистад, муҳофиз меистанд, либосҳои урён доштагиро намемонанд дар омада, чунки зиёд меянд нафароне ки либосҳои замонавӣ доранд, чи аз ин шаҳр чи аз дигар давлатҳо, онҳоро намегузоранд, занҳоро, чунин занҳое ки либоси урён доранд дар омадан намемонанд. ман аст, қатъиян ман аст. касе румоли калон дорад, яъне ки либосҳои исломӣ дорад, ҳамноя мемонанд дар омада. масалан хеле либосҳои исломӣ доранд, дар омада мемонанд. дигарон ман аст, намемонанд, ҳамин ҳавли масҷид мемонанд, дар берун тамошо карда, масалан сурат гирифта, видео карда мераванд. дохили масҷид имконият нест чунинҳоро дар омадан. аз масҷиди ҷомеи Султанаҳмед баромадем. як бор дига дар навор гирам. қадар ҷойҳои зебо, архитектура ба дараҷаш. ин масҷиди Султанаҳмед буд, мо баромадем. ана инаш хато накунам Айя София мегам. рости инак дӯстон аз масҷиди ҷомеи Султанаҳмед баромадем, пешинро хонда баромадем ва мардуми зиёде сайёҳон аз тамоми давлатҳо ва бинед чӣ хел сохта шудааст, хушрӯ, архитектура ба дараҷаш, ҳама ҷо тоза озода. ана шамолак вазида истодааст, ҳаво абру гарм, гоҳ офтоб мешавад, офтоби сӯзон.